Mae dôl y bont cartre arferol Hwlffordd yn cael cae 4G newydd synthetig. Dyna pam bod Hwlffordd yn chwarae gartra, oddi cartra. Os dymunwch chi. Jacob Owen ath i lawr yn y dacl. Mi oedd hwnna yn dacl nerthol ar Jacob Owen. Cerdyn melyn, wel, Zeli Ishmael. Wel, mi oedd hwnna'n gwbl fwriadol gan Zeli Ishmael. Rwan cyfle am y gwrth ymosodiad Owain Jones. Mae Swindell yn mynd yn ôl at i Luned Jones. Jones ar ergyd mi oedd angen yr arbediad gan Swindell. Owain Jones dechrau gêm gynta'r tymor hwn. Wel, mi ein ongl dyn, ond just gosod y bel ar ei droed chwith a mi oedd angen hwnna mynd i fewn yn doedd. Ce gornel gynta Hwlffordd o'r hanner gynta. Sutton oedd yna. Yr cliriad, o mae'n tasgu at Ben Guest. Dwi'n tad yma rediad gan Zeli Ishmael. Guest hefo Ishmael wedi gweld bod y golwr oddi ar ei linell. Yn taro'r trawd Zach Jones wedi giro. Am gynnig gan Zeli Ishmael. Ond mi welodd fod Zach Jones oddi ar ei linell. Owen ar creisiad! A Lee Jenkins yn codi yn uwch na neb. Ac ar sail y chwarter awr ola, fedrwch chi'n deud nad ydi Hwlffordd yn heiddi honna. Pen blwydd hapus, Lee Jenkins yn dathlu i drydydd pen blwydd ar hugian a'i gôl gynta y tymor hon. Owen. Hwna'n un da at y postyn gosa. Mae'n yr ergyd yn dod i rawn gan Iori Humphreys. Dyma'r ergyd gan Humphreys. Ac yna Owain Jones ar sodliad. Swindell, mae yna 5 munud. Mae yna 5 munud yn cael ei ychwanegu. Gan cael ei ddangos gan y bedwerydd swyddog Ben Williams. Cerdyn coch i Zeli Ishmael, 2 gerdyn melyn. A mae Zeli Ishmael. Wel, mae di gadael i dîm, mae di gadael i hun i lawr, mae di gadael i reolwr i lawr, mae di gadael i dîm i lawr. Dyma'r digwyddiad i fyny efo Owen. Ar Ben Elin. Dim amheuaeth o gwbl. Wel, mae yna rwan yn tydi i Hwlffordd. I gymryd mantais Jenkins ar y peniad, mae'n disgyn i Amon yn taro'r drawst. Ben Amon. Wel, Zeli Ishmael wedi taro'r trawst y pen ar at y bôn ar ergyd. Arbediad gan Alex Swindell, ond Ben Amon. Cyffyrddiad godidog gan Ben Amon. Jacob Owen, un uchel y tro hwn. Shane Sutton yma. Walters yna. Walters ar peniad ac i gefn y rwyd. A Iori Humphreys. 6 munud i fewn i'r ail hanner. A mae Hwlffordd ymhellach ar y blaen. Walters ar peniad a Humphreys y symudiad i gyrraedd y bêl cyn Oli Sharp. A Iori Humphreys, tasg hawdd ar dathlu wedi ymarfer. Hwlffordd 2, y Drenewydd dim. Walters, pas hyfryd at Ricky Watts. Watts at Owain Jones. Chaiff o fyth, gôl haws gydol i yrfa Owain Jones. Ail gôl Jones y tymor hwn. Fo sgoriodd y gôl fuddigol yng Nghanarfon. Mae di sgorio ail y drydedd i Hwlffordd. Pas felys gan Greg Walters. Ricky Watts, mor anhunanol, tair i ddim, Triffwynt yn ddiogel. Tony, the unbeaten run to the start of the season continues. Another 3 points, another clean sheet. That must be incredibly pleasing. Yeah, I thought Newtown were the better team for the first 20-25 minutes, I'd be fair. And then once we got into the game, I thought we controlled the next 20-odd minutes and had a few good opportunities and nicked a goal just before half-time. Obviously, the sending off's tough for Newtown. Changes the game slightly, how they approach it. But I thought we had good patience and looked after the ball well, and the goals came in the second half.
Well, Scott, facing one of the most informed teams in the league at the moment was never going to be easy, but just how tough was it out there for you and your team tonight? Yeah, it was tough. Like I said before the game, good side, they keep the ball well, create chances, they play with a rhythm, they know what they're doing. You know, Pens has got them working to how he wants, and it was difficult at times for us tonight. Made even more difficult, you know, it compounded it with a sending off, and we were just up against it then, and we couldn't really get back into the game, however much we tried, really. Lee, gesti'r gol agoriadol, ond yn dig i weid oedd rhaid i chi fod bach yn amyneddgar i gael y gol gynta yna? Oedd glei, fel weles i, dechreuad yn mynd yr un gorau, ond gyda ni chans yn y diwedd a cymryd i a na gych i gofyn. A o ran yr amddiffyn, llechen lan arall i Hwlffordd hefyd, just pa mor hapus i chi gyda hwnna? Chi heb ildio o gwbl eto tymor yma? Na, ni gael 5 6 llechen lan gyda i, mae hwnna'n dangos pa mor bech ni wedi dod yn y tymor, so hapus yn ni. A Owain, ysdi ddechrau gêm gyngrair am y tro cynta heno, di cael gol arall o'n i lan yn y gêm yng Nghanarfon pan ysdi sgorio dy gol gynta. Ti'n hapus gyda ffordd mae pethau yn mynd ers i ti ymuno dy glwb newydd? Ydw, a os mae sgorio moyn dod i bob gêm yn fyw, byddwn ni'n hapus iawn fi'n credu, ond mae rai fi siarad amdano Watsi, mae'n rhoi pêl pryd gallai fe syth i, mae bach o dad clwb dyn ni yn mynd a fe newydd i'r clwb a rhoi i fe wythnos diwetha, so mae wedi rhoi yn ôl i fi wythnos hyn. Finally, Tony, you moved to the top of the league for now. I remember speaking to you at Carnarvon. You spoke about the incredibly tough start that you've had. Pretty much all of the teams that finished in the top 6 last season. You'd have taken the start that Haverfordwest have had, wouldn't you? 4 clean sheets in 5 league games, I would definitely taken that with my goalkeeping hat on. We've scored a few goals along the way and picked up 3 wins and 2 draws. So, yeah, I would have snapped your hands off for 11 points after 5 games, definitely.